Dalini Jantar Mantar social worker Sonam Wangchuk hunger strike Achukmani Hakotor Education Minister Dharmendra Pradhan Achukthai Yakarnani Sanmungo Sanmung Chubawi Chasalo Joint Action Committee ni Luwajijakma bai Rajakhor Agulini Asthabal Thwngnokha Bwskango Yago placard twiwi Chati Mwchwngwi Khadumani Phunuklaikha हमारा तुम्हारा सबका दिल में हमारा तुम्हारा सबका दिल में Party Muhunke Abahai 2026 BC NEET exam paper leak ungmani abuni bagui tewaisha NEET exam na Jackmani o NEET exam na Jackmani jorawa kabangko student rock exam marulia baksakeba rui manlia abuni bagui kabangko student ni langmabu arinani nangkha tamuni hinke Khoroksa student ni imang tongmani kaham leka shurungi khoroksa doctor ongnani hine fiaba borongni imang rok joto kochogui thangka abrati aseka dalbidal sungmung ashok kabangma student rok ni thinang ni kokno tamani bagi washolia Hakotor hapang tamani bagi student rok marulia exam o ishunoti social workers haikaba khoroksa scientist delini Jantar montrowo asomani hunger strike Hakotor education minister no bina Achukthai Yakarnani Sanmungo Apati mungrok ni Yago hainu hai sure onka Hakotor education system rok belekino hamya klaisa khane Sanmung chuba suruino Hakotor te kubun thaini haikino Hasteo joint action committee ne adong rok chuba surui Asthabal Thwngnokha Bwskango Yago placard tigi Chati Mwchwngwi Khadumani Phunuklaikha Manjar joint action committee of civil society convener Dr. Bijay Deborma advocate Anthony Deborma advocate Hoba Deborma no khoboi te kubun adong rok Sonam Wangchuk twiwi thangka abo haide khana musuk central government abo Sanmung tongko songlukurok ni kaisa no NEET exam question paper leak angmani bagai tongko songlukurok eba candidates rok kabangman lak dislike phanu kabang candidates rok jingjalo kalaibi tongka te suicide hai kirma sungsa party mongo kubuli tongka abo kaisa no education system hamya Okogno Bwskango tongoi no Sonam Wangchuk khoroksa scientist education system no change khlainani bagai yakoba solainani bagai yakoba central education minister no resignation letter ronane Okogno Bwskango tonoi no New Delhi Jantar Mantar ro hunger strike khlaimani tinin bai khlaigai 20 days ngui tongkha Kabangma state rogo no abato haikal nogai tongkha je New Delhi o Jantar Mantar ro hunger strike khlaimani Sonam Wangchuk bono support khlaimani bishingte kabangma state rogo nugui tongo protest khlaijakmani abo haike no Chini Tripura Hasteo bo tini Shalo 18 Saturday Charinja joroba Asthabal Thwngnokha joint action commission of civil society ni bukhakte candlelight eba candle protest khlaijaknai tini Shalo ongloga ani ongloga nugui ni man khana norok kaisa no aboroni bo Sanmung je New Delhi wo Jantar Mantar protest khlaijagi tongmani education system no slainani bagai education system kahamke tonnani bagai education minister no resignation letter ronani Sanmung no tisawoi abo haine tinini Shalo bo protest khlaijaka Tripura Hasteo bo srungnai roni bishingtei abono teibo ni lamsogo chini Khorang nai tonai joto lukorona ang suparna jomatiya nirok ni Bwskango tinini Shala haino hai updates to boi fai mani जों सावि मानो बिसि ब्रम ब्रम NEET exam yakaba kabangma exam rok phaika ke question paper leak angmani rok nuguni tongo bokaisano education system hamya saboni naikol monga abuta hai hamya angai tongka fia yashi shurjagmani hangkangke government no yashi shurjag boroni naikol mong kaham angyani bagaino abuta hai party mong party hanai sabu jungjalo kalainani na candidates rok kureino khunga asai phaiwi loan rok nawoi pori nai students rok borok jungjalo kalaina nango temong salama kurei angai khawo dukho nangmani bagai kabangma students rok eba kabangma candidates rok suicide point khaiwei twiwi paibe mani song nuguni tongo oram abono stop khlainani yakaba abono bathagrani bagai New Delhi wo Jantar Mantar Sonam Wangchuk khoroksa scientist bonogo tongui tongmano fia students rok ni Kogno Wangchuk future ni Kogno Wangchuk bo hunger strike haika abono support khlaiwi no Tripura Hasteni Rungsurnai Bodol Rogbu eba Joint Action Commission of Civil Society roni bakhakti butini Shalo eba tini sanjarawo candlelight protest khlainani bagai Asthabal Thwngnokha basalaiza
Ganorokno abono no phunuknani bagai chini shalo eba tini sanjosara wasang saktarmani sungbai choya khlaiwi naiwi tongde eba kerengui tongde Joint Action Commission of Civil Society ni bishingtei borok nei kok tamo sanani musuk borok tamo kok kasarna musuk lukurok na eba hastani lukurok na hakotor ni lukurok na abono na sarai sung phunuknai hambai Ashlo Kok Sanani Thangai Joint Action Committee of Civil Society Convener Dr. Bijoy Deparma Shaka Hakotor Kanangoi Education System Rock Belakino Tabuk Dharmendra Klaijak Abuni Bagino Tini O Khadumani Panda Hanai Education system no slainani te Education Minister no resignation runani they need exam no khobe kabangma jalbidal exam ni question paper leak angmani no twiwi no hunger strike ga Achukmani Sonam Wangchuk Khorang scientist Abono twiwi no je bono support khlaimani bishingti ne Tripura Hasteo Joint Action Commission of Civil Society ni angai tini ni shalo 18 Saturday tini ni shalo protest khlaijak mani enke oroni convener by sang Salanai Thaisa Thaini Jebon Khukjai Sonam Wangchuk ni details no twiwi support busuk jora teitung sabono du siranai o education system no tung teiwai engkang salanai sarbai ko Thaisa Thaini Jong tini Joint Action Committee ni Luwajijakma oro jotor Khadumani do oro tamitor chini kabangma suinai khane brobo tongo engka bangku goi surunai bodol phayoi sikla bodol phayoi brok saga janji rok chung janji hinta brok phayoi Khadumani engka chini oro tini ni je naharmung tamo tini je Khadumani naharmung kha je Sonam Wangchuk professor scientist education reformist tai habar khombar tui samung tangna habar khombar mathamuk samung tangna Obudi khorsa borok hayung kurgoi bo jotoi sini jago bo kaisani ni mega cc award manjak borok engka jenogo chung borom chini tahi bono chung sakbolai mana obudi borok beramni borok ta bo bo Jantar Mantar Delhi ni Jantar Mantar salkudu maromoi bo hunger strike khaitung chung salsa chung phatise maiche tong maya akai deba khalisa mai tong hasini bok khamse phayo Engai bok munai busa dia takut bo bakai tam busu pan ganang bakha pan ganang tai busa dedicated hingkai bo tamo kodra Sanmung tam kaisong kha je I je need exam thangne 26 need exam kha plus 10 years of more than 20 leak mung thangka UPSC exam kha SSC ni exam tam recruitment exam komong teacher jot oblik mung thamika lek mung thamika ble engkai obrok no bondo khainai Education system no taibo tam khaji education system bisdi khlaioi jara surungnai bodol brok jate job manani jakrom bone future secure unani engke o corruption bondo khainai engkai o corruption boy je borok rok responsible borok no nani bono porta khairani ga dham asaba jakai Dharmendra Pradhan bongkhani ni education ni union minister bo potama khanai engkai o Sanmung no Bwskango toni borok o jaga onoso khana chengkha salkurmu thanga tin hati bartham Bokros diabetic patient bini weight na 8.5 kilos te kebang thangka bini sak bo bithe borai ko chalia just tu sim nungoi tongo mai tu chalia kintu kokai wai one of singsa base bo je ab khali bini simia bo to khras apne khalika kin sara india ne je janji jara surungnai bodol sikra bodol brok jotro nai je o education system no sajana ongtong je on mogare je I corruption ni bago je responsible bo porta khaitong yakari thong abun go China go siwai abro khaijana goi bo continuous khaitonga engkai tinke khana kabno fan flight lang thangka hinoi romoi tlangoi akoi sobdorjong hospital tlangoi bono tubro dawai force speeding ro khaita engkai bo kon sabo musumania bo thangna musumaya bo kaisa 22 tarik brok Delhi tam khaina nai Delhi marching khaina ni parliament thanglai nai auto kodini to monsoon session jengle brok thanglai nai hine brok tam khai angka bo tam saka buja bini once ma kotor ang khang tong nai 22 tarik jate ang thuia ang mon unlock nok tam hinde bo jotno kobokha engka opsimia bos kata ang thui phana ang ani boot bo thane ang thuia ang besak thai phana boot ani phola thangne wajaga ni bosaka bole baka kora engkai bos bin besana butin ba khaya ble bo khali bini ladak ni ba khaya ble bo thong chiri India ni country ba go nation ni ba go young generation ni ba go student ni ba go bo choba khai tongo engkai bo phu choba khai tongo chung sing phaya chu tana ba bo ungkha chini tabo future bo je khong ti samane o khurang no yasta go chung khai chung bo musole bono kaisa chung solidarity chung bo bin loge tongo abo khuna ba go no chung tin or phayoi jotor Khadumani ro phai
Sir, kaisa Sonmung ke asuk hunger strike 20 days hai angui tongka tofano central government tangge siring sorok. Kanadi, kisah lain pun kok sahando. Abo belai kah hamdana kok sahaja. Nini peaceful, hey, jangan lagi peaceful. Angkano bo dukuria, angkano bo satu pito kelaya, angkano bo kasuya, ang sak baitang, hey, ani je fan tongo, ani sak baitang ni fan bai. Je kesang lama tuh, ani je khaduk mana ang Phunuklaikha, ani Sanmungo ang Sannai. Abai kena asal ni tang batang noti koksaka advocate Anthony Deborma te hoba Deborma. Sung saimano chini Hakotor yakaba Hasteo education system belai no saya question leak angui jingzalo klagi tongo candidate ro yakaba rong serangnai ro abono tiwi no Hakotor je deliwo protest oloi tongmani joton saimano abono tamoni bagi protest oloi tong abono support klaimani bishin chini Tripura Hasteo bo protest klai jaka question paper leak marono tiwi abono tiwi ni sung saiman lainai khoroksa kerong kerong ne kubo je education system Hakotor Hasteo soloi tongmani abono tiwi sir je system chini oro soloi tongmani education system ro je ke question paper leak ngui tongmani uram sabono dusirona ni musab sabo aboni dai na abo to definitely government of India no dai tamun hingkai as system to government thani che tongu government cha abono naikol nai abon bagen as system je as system oba heka haino kalaya tom ka system kalaiman karon of corruption money involvement tongu azagawo khorsa aba ke system no collapse khaye crore million billion aba ke income khayu angka abon bagi no accountable to government of India thanin thanayamo karon government of India ka Indian government aba kebuniya aba kebo BJP ni boya Congress ni boya CPM ni boya nin Amarme party ni boya kebuniya government is government nka India ni government tabo taun baga system tabo tini saya ang naidi Sonamgo Chini even Tripura hawo tini Chini kok bai sina thangka kai Roman script bai sina thangka kai nombo bada khayo ken buin kok bai sina thangka kai abake lawong nga tini nugo nini Indian education system mo nini life buma nini history rono pon thangka kai buin life buma simi ma paru ken India ne khorsa Tripura state kaisa life buma na te tongnai a life buma ne kunu sija kari notice ni life buma ni kunu sija kari history wo nga Indian history pori woi tam serungnai nga jagan nu jago notice of bahike deprive khaijagi to se rokom bahike no Indian system je tola boro tongnai rok lower class boro tongnai rok middle class je tongnai rok boro saparu tan bagi sapar nung ang rang ruwe education na pai mia kendo borok tongo borok rang pusa kabang borang kai rang pusa ruwe borok education na payu nga jepro oba system involvement ngo a jorawno education system no strongoi thangai tola kalayu nga abon bagen jeng tini buini hayung bai jeng tini suna thangka nga kai jeng buini hayung ni sa jeng joto sa tolawo jeng tapon tongku যেমন ইন্ডিয়ানি বিসিং বারানি বিসিং जों তিনি Tripura suka kakai जों joton sa tolaw tong Deliwo je protest soloi tongmani joton saimano khoroksa scientist Sonam Wangchuk bo education system no selaina ni bagai protest khlaibi tongmani Hakotor ni je rongsurungoi tongnai rongni bagai protest khlaibi tongmani ke tei abono kubangmano twiwi je dalbidal Sanmung no twiwi boni protest tongmani abono twiwi ne Tripura Hasteo bo joint action commission ni bokhatei tini ni protest khlai jakha ke abono twiwi no khoroksa kerong kereng angma bai boni khukti jeng saiman lainai je amta hai khlaiboi question paper leak angmani je education system hamya khanai lukrone bkhakte koksil sajagi tongmani abono tv kerong kerong hoba Deborma boni khukchi jeng khanalani bai kisa srai shaiwai khanarodi exam paper leak angmani rono twi je education system jini Tripura Hasteo twi je Hakotor soloi tongmani aborono twi जों बेबाक साइमन चिनि एजुकेशन सिस्टम बाहाय चलित आंगासो डिटेल थाङै सागलाक जे तामनि चिनि प्रोग्राम पाइना फाइजों थाङै दङ जों नको चिनि इंडिया हानि एजुकेशन सिस्टम आसे लेभेल थाङै सगैखा
norok tumong khorasa minister ni besarok boro pori na kyanke aro noro answer mani thane chire education level bus zora thangi soika khoroksa pano minister ni besa chire India ho por na kare tangai because boro saimano education system hamya je gna bo oni bo scope mane bo porina nini shape mane thangnai ya je kare boro scope maya a exposure maya nini college ka ham ro porina ne nini ka ham rank mane nini ka ham college admission mana taman need basically nini tumung nini score kaham ka score ni basis on kaham college manai aro education facilities kaham nang provide khaijana je jago ni paper leak ngi tongo aro definitely kabang ma amte he borok tong nai kabang ma nini ase eligible yang tong nai je bor score bor high rank score manai te bor na scope mana thana but je needy ja paper no pai manya paper leak khai paper pai mana definitely bokaisa reach khorsa established family ni borok gangani ni government ro sarai ke ni khorsa kaisa gnang family ro bor upper hand ri tong mane privilege ri tong mane aba sarai o jago to democracy ni meaning obo ya democracy o nang accountable mang nai asak salro mai ni Sonam Wangchuk o issue ro na to ye bo protest khai tongo mai chaya kare boni 19 days ka khabo mai chaya kare ni delhi bo protest khai tong mane tini ni finally boro unfortunately jana ne high court ne order by boro bono tlangai thangka dia o jorao phane ni government asa salo me khoroksa influential boro protest khai tongo government ni kuno mane kuno importance reya asa ignorant asa kotor issue no to ye gaba tini bini logeng o khana definitely ab chini logeng na even chini loge te ba words nai khoroksa influential borok ni loge asa kotor level mane amti khine bor ignore khaiman to chung sabo ba chini loge tote kotor khangnai abon bagai no o kirima singsa je situation ngi tongkha government ni je India ha ni democracy je bai thangai tong mane kirima singsa level kelgi tong mane abone against tini chingor phai Ashlo Khadumani Phunuklaikha Zarawa Joint Action Committee ni adang rokno karibo manjaka kabangko grung sirungnai de sirungnai joksang Rajakhor Agulini Shimi Shoparani Loki o Shalsani Kokthum Chini Khorang